ba jong ka thain kiling ki ba kanthop ya ki khatlai snong mantagasngi ka arphulai trigunai lor kla mi pai ba sha ka jingyalang ka bala penlong hagamadan jorbil ban penpau ya ka jingbitar halor ka jingwan muslia ubriu namar jela katana asam ubala tip ka tengkung jitul deka ubala tuklar ya ka khandeu ka siap jong ka jela meghalaya hadu ba unda ujor da ka mokoduma shadu saying bisar ka ba hakli do jong ka ri india badha ka nikasngi ki pai ba gila pen i ka jingbitar da ka ba thang yo tengshop jong ute jitul deka ha ka jingyalang ka bla penlong ha all killing dorbar committee ka balawan ban ya don lang da ba sostena sotun u MLA ka jirang constituency u baderu menteri ka sarkar jilla ha ka jingya don lang ka kong rona khamde ka MDC ka nongpo constituency u Charles Marngar MLA ka Mauhati u ba daman bait lamare u MLA ka Umroy u paim kensim usim ka right marwet ki nongmi khmat na ka himam lim ki seng bhalang ba pher ki nong yalam snong lem ba ki pai ba nong song snong kane ka jingbi pai ba ban penrem yo te jitul deka ka de hadin ba neu briu ula ujor sha ka ying bisar ka bahkli do jong ka India ya ka school ba USTM bat kumjuro ka jing penjot iki klau ki petap hakat hang kiling halor ka jing keno ba ka jing slei jong ka sa Guwahati ka de nama ka jing penjot ya ka mariang hagi hang kiling bat kana para de halor ka de ka jing persya ya ka jing ujor te jitul deka ki pai ba na ka snong kiling mentagasni glami pai ba pan pau ya ka jing bitar ya ka jing wan muslia ya ki jaka puta ka jella meghalaya bat na ka leng pai ba kilara da ki plakat ban penrem jor ya te jitul deka kumjuro da ka bathang yo tungshop jong u hamadan snong ka snong jor Padayo lupa ya kan ito kopi re kabar ngadang syong hangne kabang ngadang ap laga jong pali banyo banya sim bentalang hangne ngalapet manung mala ya kine ki allegation lage ya kan ka PIL kabala file schedule po Supreme Court dan namar baka kesi kadang don po Supreme Court kadang don po kajing bisar nginumla ladang iyatay ka sakat kabaya pay hangneru hakabakhat duhi Nandung bakla bandong baka state of Meghalaya ka sarkar jilla ka jungi nalayo i hamne baka la file ya la ka jong ka affidavit ka jong ka ban juba ya kini ki jing keno kontrol ki bala kontrol ya ka sarkar Meghalaya ka jungi ya kata ka jingle authority la ne ka jing penjot ya kamarian ka balakta ya kata ka jing slei jong ka jilla Assam la ne ka jilla ka bamar khapat gi Tena kami ketawa manong bakalang bangong bagi legal expert ki jongi nana kita ki pleader ki ban represent ya kami ka writ petition hang ti po Supreme Court kini asai but ublay un sa ay ki ka jing sat ka jing shampang ya ka ba ima ban yada ban ay biang ya ka hok ka ba mangingi de ban yo tena na kani ang kajama kung kanong ni kman ublay ni no kman ibarit jong kani ka tem riboy Kain kebangang kwa banya ay mensim lang yang ibaro yang ibaro kebiadan hamni kamtam lele ginong song jong kaneka area kiling niya don ringkat bati mawan hamni pan ay kajing kulan barong bakun inong nikmat baro iperlok nong nikmat nginam yo i pi ki ba ki jongi nginam i pi ki dong song ki jongi andre pila ay kajing sanya pila chet yang ikun kinong yalam ki jong pi namang bakla ban ong bangin yalam yo pi kalenti badai bangin yale banyada niya ka hok ka jongi dengan nom kren buktin akan lekapor andre kindang dan ki nong yer ngan pengkut ya kajing keren kajonga da ka banga ay ya kajing kebakir bian kajing terpu kerdo bat kajing kular bawat nomret mensim yin ya don rengkat bati ban ay ya ka hok ya ka ba kajing long try ka bangila tingkai ladu hendayan tai kudai shubun kudai syajar mo Jumlah itu kejungi ada yang beriladon ya kajing ate terus keluar bat kering dia diladon lagi jong Ijing kimat ibangi sudan kam kebanyakan yang ini urifai. Haga banyak lagi inti umba kato kandasian. Kebangi ini pak hal terkepor. Adu kena kebentar kebangi dalam kumsamar mbak. Kebangi jusel negara yang kejungi dalam mbak. Ia kini kebuanja bermanfaat hagari kejungi. Nabu junggeli kena kepor. Ya ipak mbak jom dari bergajat benderu. Yang orang kena, yang orang kena bukti. Kata kali kebentar kebanungkong nah kalian kejungi kesan ban bu kejungkeli dengan kepor. Paling nak hak penyelum hilang punya. Dah bentar kita kejungi di kubur. Cuma
dan di bentang ke bandung saja hotel yang ketika jika na bentang kena gadong bertahan berbuat di dunia sebelum kemudian bandung lihat ke kubur gabungan rak nagayang trong Riboyot Federation yang kami ni pala bandung ni lada banter ni lor kena ke bentang don na gadong ka legal team akabang inang yo mendin ya ki kubur habede kena ke jinco kaba utaw wel bakam lade ule ekene ka bentang na bentang kena ka penhak ka forest land udang ya kabahir ngelayo kita kijingco bat nadian legal team kejungi kadang perman bat di kami saya hindar rengkat lan bat pi kipai bat insusun la ka jom ka simjam bat benda mental lan bat pi hadin bani lepule benya bat benda kami ni kitin gorit imsan dari boy imsan dari bagajak bendel imsan kabri hiyo trap boleh sibon sila termu kali ka benta kamat kabangin ma bantian lama namaru ngatung long likmat ngaim ngasa ngaron mapi kipanyong song yim jupra menuru panong ba kibriyor kipanabar inot bale tarikli lani haruban file ke kes kahot kajuri kipalba idon kajaka apo karikasi jaintia apo megala kajiman trai kijaka kade kajong kipalba kade kajong kihima bagala barang yepi kinai pun person kajaka kajongi kade ka private land lani kajaka jong kihima ini kijaka baro ini ibara lontai dapat dikipalba kaya fair kalantinya sistem mereka asam kalantinya sistem asam lontai dari sorkar akan jila kejuni ke sorkar kan lontai ya kijaka kadai mapi mangi ke lontai ke jaka kadai nandai kadai mapi mangi ke lontai ke jaka dari mangi bersumar bakitli dari tentang isopan peranjur hak dari bahkan mereka jingai kis kadang mesti jidol mereka yang kijaga yang kendor kesiap yang beri menyurutet yang jaga kejumi kapamangi miring semua nginum priang bak nginum aban priang yang terreport kapa niat persya yang terhok kejumi ngayo penyekren menin mat Deputy Minister isa President Johnson laku masyiting gentang ekren man brief habide begini kekam jing sortia kejung ipalpa bana kalian jungiru ihengskan bani dipalpa bana kesorkar kala shimkia nagabanca kuno bantau ke komiti bansin ki legal expert kibabyang nagabanca bani side ya ke hok kejungi baro lakalong haka Supreme Court nagbenta ke jingbetoy ke jogi palpa. Minister, Honorable Chief Minister, lada bantuan, lada banyak penso, lada banyak sherang yang kata jingsu. Harga beli berkali kesini. Yang jingsu kaya ke jogi palpa. Nagaliang Honorable Chief Minister. Rohingya ba ongi kipai ba ka sorkar Meghalaya kan membandian dan simpia na kabanta ka jinge ka jugi pai ba de ko kipai ba ba ihima kirai kipai ba ke be kichongi
Wadundan ya kanu ka jing sir. Wadundan ya kanu ka jing ting. Ka sorkat. U MLA jumpi. I MLA na kariboy. I MDC na kariboy. I Hima Baro. Yang pilih kawai. Na kebentak hok ka jumpi. Ka sorkat jana ka jumpi. Kamjuai kanu ka penting. Panang bakasan katay ki projects ki beper. Bahkan ha panayo kita ki permission lagi ki permission. Kamjudan komplain. Henry yang projects ki ba ka sorka jana kawanra naguta ki junto ki ba lasang bandisi. Lasang bandisi lagi weibat ki breu ki panabar. Como Emily, but aku cukup kuat como minister. Lalu minum sah, but minum priang, bagi parba kijungi in dan kejinsir. Inang yang dikerbat, yang kesorkan, uang si minister kijungi, deputy minister, cabinet ministers. Yang kesolkat jelai berakuing banginapan kerpan ban banjul bagi pada kijungi ini bensonsir kahok kali kijungi kahok kali kijungi kahok kali kijungi ini bensonsir itu kipai longsong song baru kipai longsong song kipai jong kapi bunyukat hantam akhirnya ke time, akhirnya ke area, ke Bamapri. Kilayo, yang ini ke kubur, ngatip, berbunut, kita nak ke jingsir. Henry, ni kun kinong likmat, ngin yang telik away, but kun ke solkar, ngin yang telik away, banyak fight na kun ta ke jinge ke juti kipai pa. Wadun ting, wadun sir, wadun mensim, ke solkar ke don, UMLA Jumtingdon, Kinong Likat na Kariboy District Barong Kidon, Isim Kinima Kidon, the District Council Kidon, Yen ya fight, hadok berikut, ba Ninyo, Banpinyo, ay tahok, long try kabisisya kajunti.